Botswana Thinking Law, ko ke le tlisang gaufi le molao. Tsatsi ano mo kgatisong ye re a go bua ka ditsamaiso tsa kgotlatshekelo. Re a go bua ka ditsamaiso tse mo diphatong di le tharo. Sephato sa ntlha e leng se, ke tabe ke bua ka dikgang tse di simolotsweng ka mokwalo o go teng writ of summons kana summons. Mo sephatong sa bobedi ke tabe ke bua ka dilo tse di simolotsweng ka mokwalo o go teng application. Mo sephatong sa bohelo sa boraro ke tabe ke bua ka ha motho a ategile ko kgotlatshekelo yaanong a batla go bona ditsa gagwe. Pele ga re tsena mo kgatisong ye, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ke ne ke batla go le itsese gore ha le dirisa maranyane a di-laptop kana dikhomputara, go na le dinako tse di tsentsweng mo kgatisong go supa ha ke buang ka ditsetsana dingwe. Yaanong le tla bona go na le tselana e e nang le meradi mo teng. Le ka ya ko ditselaneng tsa teng gore e le ise ko ke buang ka ditsetsana tse di rileng mo teng. Ha e le gore ga le kgone go dirisa tsone ditselana tse di kgaogantsweng tseo, le kgona gore le bo le tobetsa ha go teng show more. Kana ha e le gore le mo mogaleng wa letheka e be le tobetsa ha go nang le mokwalo o supileng ko tasegong gore go le ise ko descriptioneng. Ha le tsena mo descriptioneng le a ko tase le tla bona go kwadilwe dinako di le botala. Ha le tobetsa mo nakong eo ha botaleng jong go tabe go ya ko le batlang go a teng mo kgatisong. Ha re boela mo kgatisong ya tsatsi eno, re bua ka writ of summons kana di-summons. Motho ha e le gore o batla go isa motho ko kgotlatshekelo, o kgona go simolola kgang ya gagwe ka summons. Motho o e leng gore o simolola kgang ka summons o bitswa mo go teng plaintiff. O e leng gore ene wa sekisiwa o bitswa go teng defendant. Mo teng ga summons e, motho yo o go teng plaintiff o tshwanetse gore a bua gore ene ke mang, a bua gore a ke monna kana mosadi, a bo a tsenya ko dipampiri tsa kgang ya go ya pele di ka isiwang teng gore a di bone. Mo teng o tshwanetse gore a bo a tsenya le motho o go teng defendant o e leng gore wa mo sekisa. O tshwanetse gore a bo a tsenya leina la motho o gore a ke monna kana mosadi, a bo a tsenya gore o ka bonwa ko kae ko ka hiwang dipampiri tse tsa tsheko. Go botlhokwa go tlhaloganya gore ke eng gote o tshwanetse go tsenya gore a motho o ke monna kana ke mosadi. Go tswa mo molaong wa bogologolo wa Botswana o neng gore basadi ba e leng gore ba nyetswe, ba nyalane ka tlhakanelo dithoto, ne ba sena teta ya gore ba ka ya ko kgotlatshekelo kana ba sekisiwa ba sa thuswe ke banna ba bone. Mme ebile go botlhokwa jaaka ke dirile mo kgatisong ya me ha ke bua ka dithata tsa batho, gore o bue gore a o na le dithata tsa go tsisa kgang e kana jang mo go teng full legal capacity. Ka gore jaaka ke ne ke tlhalositse mo kgatisong yele, batho ba na le gore dithata tsa bone tsa go tsisa dikgatiso kana dikgato ka ga semolaong kana go tsisa dikgang go a ngotiwa. Go patagana le yone kgang ye ya writ of summons, go tabe go patagantswe pampiri e go teng particulars of claim. Mo teng ga pampiri ye, motho o tsisang kgang yo bitswang plaintiff wa ipobola. O tabe a ntsha kgang yotlhe ya gore ke eng a re o tshwanetse go hiwa sa se batang. Ha ke ha sekai sa motho o kolotiwang ke yo mongwe, o kgona go bua gore ka tsatsi la gore ke ne ka ha yo o go teng defendant 100 pula,
ne re dumalane gore o tla mbusetsa madi mo nakong ya beke mme madi a teng ga isate yaanong ke batla go mo sekisa gore kgotlatshekelo e ntshe taelo ya gore a ntuele. Mo teng ga yone mokwalo wa particulars of claim, motho o tshwanetse gore a ba a tlhalosa gore o batla gore kgotlatshekelo e ntshe katolo e reng eng. O tebe a kwala gore o batla gore yo wa defendant a mo duele 100 pula ebe a mo duela le mo go teng interest kana morokotso, ebe a kopa le gore a hiwe sengwe mo e leng gore o tlabe go kgona go duela batho ba e leng gore ba mmueletse mo go teng legal costs. Motho o tlabe a isa yone summons le particulars of claim a ya go di gatisa ko kgotlatshekelo. Kgotlatshekelo e tlabe e kwala gore kgang nomoro ya teng ke mang, ebe e kwala gore e tla utlwa ke moatlhodi ohe mo dikganyeng tse di ko kgotlatshekelo ya high court. E kgona go nna ko Lobatse, Francistown, mo Gaborone le Maung ka go butswa kgotlatshekelo e nngwe ko Maung. Motho ha a sena go gatisa kgang ye, o tsaya dipampiri tse di supang tsone dinomoro tsa kgang jalo jalo, o tabe yaanong a ya go di neela ene yo go teng defendant. Mme o tshwanetse gore a ba a di monela pele ga nako ya dikgwedi tse 6 di hela. Ha kgwedi tse 6 di ka hela, mokwalo o sena go ntshiwa ko khote, a sa neela yo wa defendant summons ya bola. Ha e le gore motho o go teng defendant o hiwa summons ka nako, mo teng ga summons go tlabe go kwadilwe gore o na le nako ya malatsi a le 14 kana malatsi a le 21 gore a bo a ipua gore ke eng a re motho o go teng plaintiff a ska a hiwa sa se batlang ke kgotlatshekelo. Ha e le gore motho ga ana mabaka a lolameng a gore ke eng a re yo a se ka hiwa sa se kopang, go tshwanelo gore a ya go kopana le yo wa plaintiff go leka go rarabolola kgang mo go teng settlement. Ha e le gore o na le mabaka a tseneletseng a gore ke eng yo wa plaintiff a ska hiwa sa se batlang, sekai a bua gore nya mme motho o nkadimileng madi yo o rile ke a duele ko kgaitsadiagwe mme ebile ke a duetse ko kgaitsadiagwe. Mme mokwalo o go teng appearance to defend yo o tshwanetse gore o bo o gatisiwa ko kgotlatshekelo, o bo o neelwa ene wa plaintiff pele ga nako ye e builweng ya 14 kana 21 e hela. Ha e le gore nako ye e hela go sa tsenngwa sepe ke defendant, motho wa plaintiff o kgona gore a bo a dira mokwalo a kopa gore kgotlatshekelo e mo neele sa se batlang ka gore ga gona sepe se se beilweng ke yo o sekisiwang go supa gore ke eng gote sa se kopang se se ka hiwa mo go teng default judgment. Ebe a kopa le gore a hiwe mokwalo wa gore a kgone ba go gapa dilo tsa motho o go teng defendant gore a kgone go ituela. Ha e le gore motho o wa defendant kana o e leng gore o sekisitswe o tsentse one mokwalo wa appearance to defend, motho o simolotseng kgang o tla ba a dira mokwalo o mongwe o go teng declaration. Mme ha e le gore o bona gore mabaka a ntshitsweng ke yo sekisiwang ga a lolama kana ga a motia, o kgona gore ga mmogo le declaration eo a ba a tsisa mo go teng application for summary judgment. O tshwanetse gore a bo a di gatisa, a bo a di neela o go teng defendant mo malatsing a 14. Mo teng o tlabe yaanong a ntsha kgang le go heta
gore ke eng a re wa kolotiwa o tshwanetse gore mo teng a wa tsenya le sesupo sa gore ke eng a kolotiwa ha e le gore ne e le tumalano o tla ba tsenya tumalano ye mo dipampiring go supa gore tumalano ya me le motho o ke mo sekisang ke yo ne re dumalane gore o tla ntuela jaana mme ga a dira jalo mo teng ga application ya summary judgment o tla ba tlhalosa gore ikuelo kana ipobolo e ntshitsweng ke defendant ga ena botia mabaka a beileng a gore ke eng ke ska hiwa se ke se batang ga utlwale ka jalo o ka kopa gore kgotlatshekelo e moretse ha sena go neela yo sekisiwang mo go teng defendant dipampiri tse mo nakong ya 14 defendant o tabelene a dira mokwalo wa gago o o bitswang go te plea mme ga mmogo le one mokwalo o tabe o dira o mongwe o e leng gore o tabe o le kgathantshano le kganye ya application ya summary judgment o taba ha mabaka a gore ke eng a re ga a kolote ebile a bua kgang ya gagwe ka botlalo a tlhalosa gore nna kana ne ke dumalane ga ke gane mme ke ha sekai o nthetse a re ke duele madi a ko go kgaitsadi agwe a ba a tsenya bosupi jwa gore o buile jalo leng mme ebile a ba a tsenya bosupi jo bo rurigatsang gore ka nnete madi a a duetswe ko go kgaitsadi agwe o wa plaintiff ha e le gore go tsentswe one mokwalo o wa summary judgment ke plaintiff batho ba tebe ba kopa gore kgang ya bone e kgone go nganyiwa ha pele ga moatlhodi ga se dikgang tsotlhe tse e leng gore di kgona go tsisiwa ka summary judgment o tshwanetse gore o kope thuso ya babueledi go itse gore ke e kgang e ka utlwang ka tsa summary judgment gantsi ke dikgang tsa sekoloto kana tsa go leka go ntsha batho mo jarateng ha e le gore kgang ga ya taka tsa summary judgment yone go tabe go ntshiwa declaration ke plaintiff ebe o wa defendant a ntsha plea hela mo tsamaong ya nako kgang e tabe e bitswala ntlha ha pele ga moatlhodi ko kgotlatshekelo ha e le gore go setse go tsentswe dipampiri tse tsa summary judgment jalo jalo batho ba kgona go ikopela gore ba te go nganga kgang ya summary judgment ba tebe ba hiwa letsatsi la gore ba ka ikgogela ko kgotlatshekelo go a go nganga kgang e pele ga letsatsi leo ba tshwanetse gore be ba dirile mokwalo o go teng heads of argument mo e leng gore mo teng ba tsentse dikaphulo tse di hitileng tsa dikgotlatshekelo tse di supang gore ke eng ba tshwanetse gore ba hiwe se ba se batang ha e le gore ke plaintiff o taba a supa gore ke eng kgotlatshekelo e tshwanetse gore e mo neele se a se kopang e leng gore motho o a mo sekisang a mo duela ha e le gore ke defendant o tebe a tsenya dikgang tse e leng gore di supa gore ke eng kgang e tshwanetse gore e tshololwe moatlhodi go tsweng hong o tabantsha tshwetso ya gagwe ka tlholo ye ya tabeng a ntsha e tabele go ha bo simolotseng kgang se a se kopang kana go tsholola kgang ha e le gore o ha yo o tsisitseng kgang se a se kopang ebe motho o go tengwa mokolota a sa duele o kgona gore a bo a ya go ikopela mo go teng writ of execution ke a go bua ka kganye ha ke setse ke bua ka tsamaiso ya gore o kgone go bona seo se batang ha o sena go hiwa ka tholo moatlhodi o kgona gore a bo a tsholola application ye ya summary judgment mo go rang gore kganye tabe e tswelela e le ye yang gore yaanong batho ba he bosupi ha application ya summary judgment e tshololwa yalo batho ba tebe ba hiwa nako ya gore ba ya go kopana
mo go teng initial case management meeting. Go na le dilo tse e leng gore ba tshwanetse gore e bo ba bua ka tsone mo mokwalong o ba tebeng ba o baakanya ha ba kopane yalo. Mokwalo o ba tebe ba o gatisa ko kgotlatshekelo ebe ba buela ko kgotlatshekelo yaanong go kopa gore o diriwe taolo ya kgotla. Ha ba sena go dira yalo, kgang ya bone e tabe gape e beelwa nako ya gore go te go nne le kopano ye nngwe o go teng final case management. Batho ba tshwanetse gore ba kopane ba dira mokwalo o mongwe, mekwalo ye ditsetsana tsa teng le gore go tshwanetse go nna eng mo go tsone di teng mo mokwalong o go teng the rules of the High Court kana rules of the Magistrates Court. Ba dira mokwalo o ba o gatisa gape ko kgotlatshekelo. Ha ba sena go o gatisa, kgang ya bone e tabe e boela ko kgotlatshekelo yaanong go tabe go bewa nako tsa gore jaanong ba kgone go ta go tisa basupi ba bone go ta go buisa kgannye. Pele ga kgannye e ka tsena ya go ha bosupi, ba tshwanetse gore bo ba ha kgotlatshekelo mekwalo e leng gore e supa gore basupi ba bone ba go bua ka eng. Ebe ba ntsha mekwalo ye mengwe e go teng discovery mo e leng gore ba tsenya mekwalo yotlhe e leng gore ba go e dirisa mo tshekong. Ha yaanong tsheko e simolola, motho o go teng plaintiff ke ene o simololang ka go botswa dipotso ke mmueledi wa gagwe kana a ha kgang ya gagwe ka botalo ha e le gore ga ana mmueledi. Go tswang ho mmueledi wa yo o sekisiwang o tabe a mmotsa dipotso mo go teng cross examination. Ha a sena go mmotsa dipotso jalo, ha e le gore go na le dilo dingwe tse a batlang go di tlhatswa e le plaintiff kana mmueledi wa gagwe, go tabe go botsolotswa dipotso tse dingwe mo go teng re-examination. Mme dipotso tse ga e ke a nna dipotso tse di batlang gore he bosupi sešwa jo bo harologanang le jo a setseng a bogile, e tabe e le go tlhatswa hela se a setseng a se buile. Basupi ba ene plaintiff ba o biswa ka bongwe hela jalo ba nna ba diriwa ka tsamaiso yone. Ha basupi ba plaintiff ba sena go hetsa, go tabe yaanong go simolola basupi ba yo go teng defendant, le ene go tabe go tsisiwa yone kgang jalo go te examination in chief, cross examination le re-examination. Ha ba sena go hetsa basupi jalo, kgotlatshekelo e tabe e kopa mokwalo wa bohelo o go teng di-submission. Mo teng batho ba tebe ba akaretsa bosupi jotlhe jo bo hilweng, ebe ba tsenya le ditshwetso kana dikatlholo tsa dikgotlatshekelo tse di hitileng tse di supang gore ke eng ba tshwanetse gore ba hiwe se ba se batang. Ha e le gore yo o tsisitseng kgang o go teng plaintiff wa tega, ebo o wa defendant a sa mo duele ha e le gore ke dikgang tsa sekoloto, o kgona gore a bo a kopa gore a hiwe mo go teng writ of execution. Mme re ta bua ka kgannye ha ke setse ke bua ka kgannye ya go leka go bona seo se hilweng ke kgotlatshekelo. Mme ha e le gore kgang ha e hela moatlhodi o dumalana le yo o sekisiwang mo go teng defendant gore ga gona kgang e tabe e tshololwa. Ha e tshololwa yalo yo wa defendant a ba hiwa ditshenyegelo tsa gagwe mo go teng legal costs. Mo go rianong ke sologela ha e le gore le bone bomosola ja kgatiso ya tsatsi jeno. Kgatiso ya bobedi ya ka ke tlhalositse ke tabe ke bua ka tshimololo ya kgang ka application e tatang beke e tang. Kgatiso ya boraro go tswa hong ke tabe ke bua ka yaanong motho a setse a hilwe ka tlholo ya gagwe, yaanong a setse a batla go ya go gapa. Mo go rianong motswana wetsho,
ke kopa gore le thape babueledi ha e le gore ga lena ditlamelo kana madi a go thapa babueledi le ka itebaganya le lephata la legal aid ba e leng gore ba thusa batho ba ba kobo dikhutshwane kana ba e leng gore ga bana madi a go thapa babueledi. Ka go rialo ke lebogela ha ne le na le nna mo kgatisong ya tsatsi jeno. Go siame. By creating an imaginary